국민 에듀케이션 को बोल का बोल में शॉपिंग ना दिखाया ना बोल का तो देखो ना सुनिए इसका बच्चे को पॉजिटिव डिसीजन ना और हमारे यहाँ पे या कुछ नहीं पार्टी लीडरशिप का जवाब यानी आधार नंगे पार्टी लीडरशिप एमडीसी को हमें डिस्कस करें या After 5 days of office picketing to protest the appointment of the GHADC CEM, Rakesh Newar Sama, the different NGOs of Garo Hills today, the 22nd of February 2022, held a meeting at the Circuit House in Tura, which was attended by various Nokmas, including the NPP MLA, Thomas Sama, along with 3 other MLAs, Timothy Shira, Marcos Marak, and Rakam Sangma. During the meeting, Thomas Sangma, the advisor to the Chief Minister, urged the groups to stop or suspend the agitation so that they can come up with a solution. However, the NGO leaders refused to accept their request since they have made up their mind to continue their agitations till the CEM is removed. It may also be mentioned that besides the demand for the removal of CEM, other demands were also made by the NGOs, few of which are the separate electoral roll, codification of Garo customary law, regular release of the salary to the employees, and the need to reinstate NGEA members against whom action was taken. For these demands to be fulfilled, the NGOs have given 3 days for the government to decide on response. In the meanwhile, agitation will continue until the government remove Rakesh Newar from the post of the GHADC CEM. Masa udah sentimen saya udah mandiri orang kontrol macam. Dah ukuran ni akan nak semua tu. Dah lu cengai jauh, mereka sakit terus ni mereka nak semua meeting kap macam cerita tak pada risiko yang simpan. Misalnya tahun ni dia tak lalu sini belum lagi dengan mereka sakit kalau banyak yang di kuat tu saya punya macam. Dua orang orang susah menjadi kuat. Umumnya sekolah tangga cara mencoklat, nasib sila tangga juga mencoklat lepas kata orang tu. Ini misalnya kata orang kami sini akan ada image orang akan kata. Jadi mana sih mahu dia mandiri mereka dia. Mereka nak asal belum lagi bawa makan. Seperti saya. Hari ikut semua tempat cakap paling cepat adalah tempat cakap ini injuran cakap baga. Bang patang asal cakap mandiri mana. Asal cakap aluk sekali mandiri orang sekali aluk sini apa seperti sekarang. Asal dia kode ini berapa pengen juga kalau tu mesti sebab. Nanti kita tahu nak cakap. Jadi aluk kontrol bercakap nak cuma itu. Apa nak ni asal mandiri bukan asal kontrol macam. Jika ada ni. Baik aku, ada informasi kau cakap ni pun sekarang macam juga orang cakap jangan tahu mana sudah kontrol macam. So naik, alu bising sana macam. Amas ni mandu pun makan sekolah naik. Orang punya agitation kau sedoa ni cakap dia, it will be a sign to the people. Mandu na besok akan cakap lo. Ya kalau cukup tak diberapa, ya ada tangga cakap pun kau cakap terus kau kesana pun. Anda nak bersuai cakap kesana pun. Bukan mana mana pasal saya bukan mana expect kau kapan nak sekolah. 오늘의 증언을 물론 남조죠. 마트사 목표에서 또 가봐도 아주 간수가 진짜 인조를 보고 비대해서 오늘의 서와 일곱에 잡힌 이슈정보